Shibit Mynmit hak Sdang or Sdang Ningkong ya kecingin lekai quarter final. Pada quarter final Shibit Mynmit on Sdang Ningkong tak kecingin lekai jongkari Morocco Pyrshah ya ke Morocco hak Sdang Mynmit. Te paralog mentahkan neka video alingin ya page ya ke Khana ya ke history ya ke Khana Lyngkot Shaphang kini artli kiri hak FIFA World Cup. Tementa alingin ya page ya kari France kolong kum kuwe kari kabala bananam patpau nambha haka history jong ke FIFA World Cup. Bat ka Fran kala ban yo elekan kong haka FIFA World Cup kadai haka FIFA World Cup jong usnem shihajar kendai spa lepeu kabadai ka jing Sdang jong ke FIFA World Cup. Panaduk ka nekapor ka Fran kala long kum kuwe ka tim ka baklan baru baha haka history jong ke FIFA World Cup. Dakaba kala ban job hadu arsin ya ke FIFA World Cup kata hausnem shihajar kendai spa kendai pra berhausnem arajar kat pra. Bat ke France mentaru leng baka jingdon joka ekirangit kai kibapau bah kum Kylian Mbappe u Osman Dembele u Disayar Doué u Barcola u William Saliba u Kunde bat kiwe ke France kalong kum kata favorite pan yo rabiang ya kan ke FIFA World Cup menta usnam. Bat ke France kala poiru hadu arsin haka kedan baar jong ke FIFA World Cup kata ke FIFA World Cup jong usnam arjar reu bat jong usnam arjar arpuar. Bat kunta ke France kala ban poi hadu sausen haka final jong ke FIFA World Cup. Bat hakini kilai Tylli di FIFA World Cup ki baladap ke France kala pen isisha ya ke jingklan jong ka dakaba kala menilai baha dakaba hau arjar kat pra kala ra ya ke FIFA World Cup pada usnam arjar arpuar kala ban poi hadu ke final. Bat mentaru kalong kum kata ke favorite panra ya kan ke FIFA World Cup menta usnam. Tementa alengin ya page sa ke history Lyngkot jong kari Morocco kala yorung ningkong haka FIFA World Cup deh ke FIFA World Cup jong usnam shihajar kendai spa nyopau. Pat ke Morocco kala long tang maka kata kari na dauba Afrika kabayok khod nam job ningkong haka group stage pat kabayok ningkong haka round 16 jong ke FIFA World Cup. Henry kasin kaba ke Morocco kapoi jingai ke FIFA World Cup kadai haka FIFA World Cup jong usnam arajar arpuar. Dakaba ke Morocco kala penlim ya ke Spain haka round 16 pat ke penlim ke Portugal haka quarter final panpoi haka semi final. Pat lengba kan ke jingla jongka panpoi haka semi final kala penlong ya ka kum kata kari ke benikong na dauba Afrika panpoi hadu ke semi final jong ke FIFA World Cup. Pat kane kala Aiman Sim iki bobon kiru each football ki badai na dauba Afrika pakin compete haka biggest stage kata haka FIFA World Cup. Tementa alengin ya page ya ka jinga kendo jong kini ki artli ki tim haka history jongki. Ke France per ke Morocco kini ki artli ki tim kilia kendo kumban rusin AA haka history jongki. Henry ladangi pai haka jinga kendo jong kini ki artli ki tim ke France kala ban penim ke Morocco hadu sausen kadba ke Morocco pat kala ban penim ke France tang shisen persisen kala kudno da ke jing ya khat. Henry ke jinga kendo jong kini ki artli ki tim ke basakan mau bah haka history jong ke FIFA World Cup kadai ke FIFA World Cup jong usnam arjar arpuar kata haka semi final. Perladangi pai kan ke jinga kai ke France kala pelim ke Morocco da argol lanot. Perwarla ke France kala lawan poi haka final. Henry kiriu it football jong ke partai barok kawai kila syok jing it ya ke jinga kai jong ke Morocco per ke Morocco ru kala penpau ke partai ya ke bor jong ka pania kompet haka biggest stage per ke Morocco ru kala tahu history hadau ba Afrika dakaba kakala long tang maka kata kari kawan qualify hadu ke semi final jong ke FIFA World Cup. Patmenta haka ne ke FIFA World Cup ke France kala yorung haka quarter final dakaba ke penlim ya ke Paraguay da shigol lanot katba ke Morocco pat kala yorung ke quarter final dakaba ke penlim ya ke Canada haka rako pakan reu telai gol lanot. Pat ke Morocco menta kam syam la desu kata ke underdog
rekawan hakane ka tournament kum kuwai ka tim ka baklan bha pat ka balong confident bha namar kala penlim ya ka Netherlands pat ka ya khadru pat ka Brazil ha ka group stage pat ka Morocco ka don ka taka jingkermen bakala ban penlim ka France paka dangla ban thau history shu pat kine baro artli ki tim kilong ki tim ki baklan bor bha dakaba ka France kalong ka tim ka baklan bor bha na doba Europe katba ka Morocco pat kalong ka tim ka baklan bor bha na doba Afrika pat kini ki baro artli ki tim kilong ki tim kilapan isisha ya kata ka bor jing klan yongki hakane ka FIFA World Cup menta usnam pat ka Fran lengba ka jingdon jongka ya kirang elekai ki papau bha kum Kylian Mbappe Ousmane Dembele Barcola Doué Ryan Cherki William Saliba Kunde pat kiwei ngila bat ong ba ka France kalong kum kuwei ka tim ka baklan bor bha hakane ka FIFA World Cup kat ba ka Morocco pat teng ba ka jingla jongka ban pen is ka perthei ya ka jingklan bor jongka padang ba ka jingdon jongka ya orang ilakai pau bha uta hakimi kala penlong ka Morocco panlong kum kuwei ka tim ka baklan bor bha hakane ka FIFA World Cup menta usnam te paralog kat kum ka jingpe jongpi na preng kini ki artli ki tim mano trai ban dio khur ya ka nam job ban dio rong ja ka semi final panang jan ja ka thong jongki ban dio ra ya ka FIFA World Cup te paralog sa drop ki prediction jongpi hapo ka comment section mano trai ban dio khur ya ka nam job ban dio rong ja ka semi final te paralog menta ka sengi tang kini ki video ki bakin diat kublei shibon